sha ha ka hol in chan man na ni fitin misna rai thoinak Bible chiang kan thenga ding mi kan rel nak chan silai January tha nikul ni khat thong ni kumkul kumruk chachon ni thum ni I kan rel nga mi Bible Samuel okhat nak angan hlei sari ame som thum pani in som thum pathum som thum pasari som li in som nga pakhat tiang chun David ni sol sin a chun ama ruang a hin a hauman an lungdong na la se nasalpani ka vakal lai I hi Philistine mi pa hi ka vadau lai tia ati chun sol ni David chu hi Philistine mi pa vadau ok a hin nakal khau lai lo zai cha tia nang chu tlangwal te men na si I ani chu atlanwal ka in pai ral kap asi chang chu tia ati chun David ni chen dai tin chung le vom tin chung in akachua tu boipa ni hi Philistine mi pa kut chung hin akachua kaulai tia ati chun sol ni David chu vakal lo boipa chu nasin a kause tia ati chun David ni chun athiang thun kha alak I tiwa in lungmil te te panga a thim na I atuk halzal asapho zal a khan a sat na along her che nak chu akut in aput I Philistine mi pa kha a heifu chun Philistine mi pa kha ara I David kha arak nai apho putu amhai I a ummi he chun Philistine mi pa ni khan a hei zau I David kha amu tik a zaite a arel lo zai cha tia ama chu mi center tarte mi chuak thiam ngai tlangwal ka te hi asim chun Philistine mi pa ni chun David chu ui chau mokasi I fung he na karat no tia ati chun Philistine mi pa ni chun apathian na kha I chal in David chu chiat asar Philistine mi pa ni chun David chu kasin a ra tua na sa kha van I azuang mi van ha le volai I mi saram na ka pek na lai tia ati chutik a David ni chun Philistine mi pa chu atho I nang ni chun vainam le fai ngan pi he nakachua no siman se lo kai ni chun ral ka bu boipa Israel ral ka bu na I an pathian nazom tai mi min khan kan chua no ni hin ni a hin boipa ni nang ma chu kai ma kuchung a akapek lai I kan tha lai I nalu kan tan lai chun Philistine ral ka bu chung I athi mi ruak na chu ni hin a hin van I azuang mi wa na le volai I a mi sa sang na sin a kapek na lai zaitin tia volai chung di lak ni Israel mi lak a pathian a ti kha an ngal nak nga le hi a pum mi velte ni hin vainam le fai in boy pakhap nak hi aselauti kha an ngal nak nga zaitin tia hi ral tok nak chu boy pata asi I nan ni chu kan kuchung a pek nan selai tia ati Philistine mi pan I khan David kha tong ok a hun nai tek a David chu ral kap an itian nak lai a khan Philistine mi pa he iton ok a chun khulrang in avatli chun David ni azal kha avun ipur I lung pakhat kha avun lak I a her I a I che I Philistine mi pa kha achal padar a akhen lung kha achal a chun apil I abok te khup in volai a atlu chuti chun David ni Philistine mi pa kha lung her che nak le lung pakhat in atai I Philistine mi pa kha akhen I atha David ni nam a ken lo khitek a David ni chun a hai tlik no I Philistine mi pa chung a chun adir I anam kha alak I akong in azu I atha I nam chun alu kha atan Philistine mi ni an mi thong bi kha athi chang tia an mu tek a anjam boy pabia si thong thbia rel nak marka angan pathum a mi pakhat in parok akut azeng mi pa Jisu chu pupnak in a khan avakal than I chuka a chun akut azeng mi pa pakhat arak Jisu chu zaitinda sual kan phot kho lai ti abo mi kha an rak I chunha ni chun sabat ni a hin a hotal adam tar na lai mo ti kha thate in an rak ngiat akut azeng mi pa chu Jisu ni chun atho I mai lai a hin ra chuak tua tia ati chun mizapi chu atho na I kan phung ni sabat ni a zaida tua akan on that nak nan tua lai ati mo that lo nak nan tua lai ati da tia ati na siman se lo bia ka khatman an shum lo
chutluk in an lung a ha le an pal kha a mu na tek a achin a hong angai a chia I mi pa chu a tho I nakut kha sam ati asam I adam ai chu cha a farasi mi na chu pup nak in khan an chuak I Herod minung na he khan zaitin da Jesu hi kan tha kho lai tia khuwa an khang boi pa thong thabia ase January thlanikul Saint Sebastian Eddie zani somriat kum amasabik a mithiang Sebastian min apumi Catholic Krifa unaw nandilak Happy Feast Day tia RVA hakha in nan kut kan intlai na klik per che zang lente chel na kilveng zau khen tu Saint Sebastian chu French ram na bon khwa a achuak I Italy ram Milan khwa a phim nak achong Rom cha a alu a pe mi miral than na bom chan ok a Rom siang pasang Kerinus kutang ral kap a edi zanhi somret kum thum kum a raklut aral thatnak ruang a Rom siang pasang chong tu ral kap bu a ral boy arak tuan Krifa asina kha phim zarte in athu phen kauna in edi zanhi somret kum rukum a an thai cha a Rom siang pasang Diocletian mai a ta za chuainak a eng I chan tiang in a thi hlan lo ka deng a bia an khia Mauritania le ka thiam hna ni Sebastian chu chan tiang in an ka I a thi chang tia an ro cha a an hlon tak asina in mi bom le zon ro mang mi Krifa nu mai nu pakhat Irene ni zau khen in a thlop cha a adam than I Sebastian chu ral thangai in Rom siang pasang mai a akal nu a Krifa na chung a thilman lo in an remna kha sual aphot Rom siang pasang pa ni Sebastian kha a thi hlan lo tan bo in atok tar na nu a ek hang ti lohor a athak tar na aruak chu Lucina antimi Krifa a azuam ngai mi nu pakhat ni amu cha a concrete pha mi Rom away zen lampong I khal han lungkwa pi thlan chung a arak vui atu a chun chuka hun a Saint Sebastian biak in pi chu fakte in adir Nihin thau tha kan rel mi chung in Kharau Thazang Latin House The national and international religions Ogot Kulethum Thongkha Zakwa Somkwa Pathum ni America ram a tua mi thlahlai nak ning in Catholic Zatuak Somriat le Pariat le Presbyterian le Methodist Thongtha Chimtu Tamdeu Siro a Anzum nak shom azom mi nhani Min ha chu annun chung a midang cha a thil tha an to a chun van chung a mun ma an mu lai tia an zum tia an te keima pumpak song ni amhan tia ka zum nihin thau tha a Jisu chu sabat ni a sikna ko pum nak a itel ok le longshin nak umlo in phongchim ok le sabat ni a thil tha to chu aphung asiti kha langtar ok a Signa ko chunga alutan chuchu fetar nak cha a akut azang mi pa chung a khuro har thil kha atwa mizo kong chu za fa ok nga yuse akut arau char cha a anun nak cha a rian atun khalo e zang fa nak le bom nak cha a atlak bik mi se chu cha a anma le anma abom khalo mi na chu bom an selai Asina in mibun hali Farasi Paul telin mizopa le Jisu chung a zawfa nak an ngei lo ngai hi mi si fak mi pa cha a thlacham nak to lo in adam nak kham ok a an to kho mi po an to khri chu sabat ni a nalam tar a chun sabat buar tu tia sual kan phot lai tia an thaucher asina in an thaucher nak ni Jisu kha rian tha tuan ok le chupa I angandam than nak na bomoka akhamlo Farasi kong I chaok one day at the time chaok pathum nak page zanni somli pasari in zanni somli pakwa chung in nannun kho na nobia hlaini hi kan rel chu ni fatin thil tha to nak a kanlam hruai tu zong asikholai ti kazum ta chun nak cheu kha zong apek na I kan shom ve na lai
apakhat nak a nahun a chun khar pakhat ni hatol nak si ahon na in ahau man ni khar andu lo na on a chun phit pakhat ni TV a on na in ahau man ni an phit lo tha zang asilo a maiman sung ase pathum nak na on a chun hren towa mi pakhat ni inka ahon na in khar than aphil midang I fear ok a tu for nak ase palinak nathil a chun chia than mi pakhat ni arembik in TV show zau kho na ding cha a cheboi pakhat athial asna in azau nu a cheboi kha asham thok nak mun a achia than ti lo apanga na midang ta asi nadu a chun nol na khal nata asilo mi thir kha man nak nol namu hlan lo chu balak la paruk nak zaitinda manding asiti nangal lo a chun chia ko zung thiri tampi chu man na kong ngal lo in tong ruang a arok ton mi se pasari nak na joy a chun pek than na joy mi thil a a chun bia nakam changcha a pek than ko pariat nak na man a chun zau khen thil zau khen tu tha ni chun a man mi thil kha zaitinda zau khen ding asi ti kha ngal pakwana na sho a chun rem than mitluang tlam ni chun chu thil na chu an sho lo na nga zau khen ha pasana narem kho lo a chun atu akhomi pakhat khat kha aw mithiam pakhat khat kha aw asilo a na sho lai phlai khat na na sho a chun thian boy nak na chu nadu ning in an phi sin lo cha a midang kha mo chen na la lai ni nak mi pakhat khat kha ni na cheu tar kho a chun chim ko aman mi thang that na kha chim lo zaiman adi lo na in midang kha an si kho chung in to ok a tha jang apek khon ha chucha a khri adot mi nulepa ulenaw na rian tha tuan in khri cha a pek chan nak in nun nak kha tlamtling te in mangna usi hi atu a abepi bik mi chan si arak ngai tu zapi nan chung a lunglom nak tam pi kan nge January ni kul ni khat Saint Agnes ngak nu thiang le Marta edi zan hi som kwa kum thum in zathum kum li tiang ama sabik a mi thiang Agnes min apu mi Catholic Krifa unaw nin dilak Happy Feast Day tia RVA hakha in nan kut kan in tlai na tu fa te tia min pek asimi Saint Agnes chu ado ngai mi rom nu ngak pakhat asi apum kha pathian sin ape chan mi asi bantuk in chungkhar sarding kha a al I adu lo ama a hel mi tlangwal na kha kanungak thiang si nak chu mit in hu kho lo mi van chung I a mi tlangwal pa ka pek chang tia ati na afek mi abekhia nak kha thenter kho asalai lo tia angal mi minau tlangwal na ni chun anu bik a chun khrifa pakhat asi tia sual an phot kum hlei ni atlin edi zathum kum li kum a bechai boy mai a an chua pi bechai boy ni nemte in lem soi le thi phai nak zong in bia a hal len zong a abekhia nak chu a thleng hlei lo mai phu in an shrem nak thil ri na mu sak nak in an thi phai zong a Saint Agnes chu zum nak le ral that nak he fekte in arak in chuleng a nu thalo in a an kuat ama sual pi ding in a zuam mi tlangwal pakhat chu amit arak cho arau hlan a alu an tan I noman tana lam I lungkwa hlan a an rak vui ama kha upat pek nak cha a chu mun a chun biak in pakhat kha edi zathum som nga kum a an rak sak Saint Agnes ni an tha hlan a achim tak mi chu kathi chu na vai nam a ane kaulai na in Jisu Khri ka pek chat mi ka pum chu zaitik man a nan thor hnop tar khaulai lo ti ase tua ton ning in apuai ni asimi January ni kul ni khat mi a rom khwa I abyak in a chun tu pani in rai an thoi chu tu pani hul na kha palia ti mi bishop na upat nak ngok oya an ta Sing Peter le Sing Paul puai ni aphat lai zan
Sing Peter biak in pi biak theng chung a an chia ton chu hu ham ngai hwang oi chu Sing Peter le ama arol tu pop na sin in arami nol ngai nak mel chut nak cha a bishop na kha an pek ton na atu chana chun ai din kong he pe tlai in kan rak chim nak chan aselai jing tho ka in ti tampi kan din ok asimo ti chu kan takpum I 60% asi bantuk in nun nak angai mi cha a her ngai mi asi kan takpum chan mante in rian atuan kho nak ha jing ka in ti tampi din kan rian asi jing tho ka ti din athat nak na kan her mi ti dat akan pek jing tho ka a kan zun mui chi a thlen ton mi khi ti dat cham baw ruang a asi tia mi fim pol ni an ruwa hlat lai tu cheu khat ni pum chung a ti dat atam bi kan ron chan chu tho ka in sui milam paruk chung hi asi ok asi tia an chim kan ri zan kha atlak tar ti kan din I kan tak pum lin sat ning a thleng mi siam rem than ding a tak pum ni rian atuan chuni chun thau chia kha akhang I azor tar hlat lai tu cheu khat ni kan din ton mi ti 1.5 liter kan chapa chun 48 calorie akhang kum khat a thau chia 5 pong song akhang lai ti ase lung anom tar ti dat cham baw nak ni lung lai rian tuan nak kha anor suan I ader tar thil I chin ken kho nak thil thar chon kho nak ti bantuk kha ader atlom tar kan ri zan I 1 to 2% song ti dat atlak a chun I hlip hlau nak lung pek kho nak chekhat I chin ken kho nak ti bantuk pin a kutke chol chang ning zong atlak ader tar ngai pum chung hnom tam athen I vun athat tar kan pum chung hnom tam nak in lung chung I a hlon tu ding ti atlom nak nga lo ti tampi in kan din a haw ma pin a ti tampi din nak ni vun athat tar arsek atlom tar I tit vun an hin nau tar zudin ruang a chikor DNA cell cancer achuak kho zudin ruang a minung chikor DNA cell chu atha I cancer zot nak tiang achua tar kho tia Cambridge University ni an hlathlai nak a an hu zu luan tuk din ruang a ngandam nak an hor suan ti chu kan thailang mang ngandam nak kong he pe tlai in Cambridge University ni hlathlai nak thar an tua I cancer zot nak tiang achuak kho tia an hu zu hi minung ni tam tok kan din a chun kan chung a phak tek a tha jang energy le siwai pakhat a chang chu siwai thalo ni chun minung chi kor chu atha kho I minung nun nak cha jong a ti nong asi tia hlat lai tu pakhat ni achim ku vanha koinye athat nak battle leaf ti mi ku vanha chu si cha a atha ti in za pi ni ngal chiau mi ase fa adai tarpin a ngandam nak cha a thatnem nak tampi angai fa nak adai tar ku vanha chu analgesic phun khat ase nam a nak ma akok akeu mi le aphing mi chong a ku vanha kha nuai in ben a chun a fa nak azor ter pum chung fa nak asimi popor ponom lo chung fer ti ban tok tuar tek a ku vanha kha ti in thiang te in tol nu a hang in din a chun adam ter kho po athatter thutbu in rian atuan langmang mi le achu langmang mi pol chu atu le atu an chung a fair an po ning changlo in a ton ku vanha a atel mi antioxidant ni pum chung a dat thalo a thian I pachung pH level kha ning changte in a ter ku vanha ai asilo a zan khodai ti I chia nu a hang din a chun zun pi zun a foitar chung fer nak zong adam tar kho kam athatter ku vanha ni karim athatter leng a ka chung a mi bacteria le rong rul pol azor tar ka chung I rim chia chu anak a kham mi hani le ha a fe tar ku vanha kha thiang te in tol I chuar a chun a hang chu kam foi nak le kam chin nak a man kho ase khu adam tar ku vanha chu khu dam nak cha a atha ti chu
mi tampi ni ngal mi asi kuvan ha a bacteria athat khautu dat atel cha a rian rangte in khu adam tar kho kuvan ha hang tlom te kha long par tlom te he chuan nu a ni khat voi thum din a chun khu adam tar keng fa tai fa le tak sa fa nak adam tar kuvan ha chu in a ichia peng tlak si phun khat asi keng fa tak sa fa ti ban tuk adam tar kho kuvan ha in sarmi nam nak si in nam a chun tak sa fa nak le a phing mi adai tar her ha azan tar rian tuan ruang i tha abat tek a lungzong a hli phlau ti lo i ngong non in kan theu kuvan ha kha hnuai hnu a khoi hliti he za cheu in cho lo ni khat a voi ni ding chuni chun na tha jang a kha tar than lai i na her ha zan tar lai lufa adai tar lufa chu mi kip ni ton cheu mi asi kuvan ha in na chal a iben lo na lufa adai tar kho asilo a kuvan ha in sarmi si tom palte I thu kho asi arsik le vun zot nak adam tar arsik mai chung I anak mi te tak vun athak mi le tak pum in rim chia achuak mi pol chu kuvan ha ni akham kho kuvan ha tlom pal kha hnuai lo a hang le ai she tlom pal te cho arsik le atha nak zon a thu a chun adam tar kho asilo a kuwa chuar mi a hang en mai phia le atha nak zon a thu kho asi chuban tuk chun zar khat a voi ni na tua peng a chun arsik le abau mi te atlaw tar kho lai zingka tilum din athat nak khosik thla si cha a zingka te en ti sa tilum ding man na khosi adam tar pin a naril cha a atha tuk mi asi abiak en ro kan ei lai a khin tilum tlom te kan din piak a chun kan ka atho deuh I kan ril ni kan ei mi rol rial a foi deuh phone atoi nak in kan shim a chun na popi athat tar lai I na ril zong athat tar lai na ka atho lai nangan adam phone lai kau kek thil in thlan rim achia mi hlau ning chang nilin lak kan I cho tek a thlan rim achia mi cheu khat kan chu kan thlan rim achia mi ruang a mi mai chua lang tek a zalong lo ngai in kan ton chuban tuk in thlan rim anam mi ni kau kek thil chuak in idam kho asi kol hang thai hang khayan chin ti phyo yi ni fatin din piak nak ni thikal athat tar I thlan chua atam tuk mi azor tar chun kan zak a kol hang a hang ni fatin te in thu piak a chun thlan rim achia mi atlaw tar raite hang le soda changreu nak baking soda le raite tam phaya ti kha arwal te in na cho di hnu a na thlan chuat nak a ni khat voi khat na thu piak a chun thlan rim achia mi atlaw tar ve fik phatha nak sikwal chin se khwe ti anun nak fik phatha nak sikwal chu rungrul tha nak si in sarmi asi chulong silo in videkor hlua dip thu mi rong si chemical rim huile sui milam pariat chung al khau mi na an si fik phatha nak si kwal khat van mi ni achua mi khu vai poison chu kwak secret fung zale som thum pasari zuk mi he azat S2 tia au mi chemical rungrul tha nak si atel cha a ti nong tok asi nak chu asi achua tarmi zot nak na chu thopi mit tha zat lufa shom tha zat vun that lo nak na an si arau deu a chun chuap le tang te thochua harzong achua tar kho chan kan nge mi ati chang cha a nan za te mang tha u